Okay, welcome to Nuer Language School. Today we are going to learn about Nuer English, demonstratives and questions. Banarwach katungnat katijni tila tikana bana katok talk English kana talk not. Let's begin it with this. This mean neme. That mean nomo. These mean titi katugnat akachal kenono tandan deran dera jangakeje tukon ke titini those toto u nga wus dunga what ngu dere jegano no ko do dan dere ngai keja when nay where nika dere do ngi ga ke totone ka ta dan dere tok dere ngai keja ko ken kate gorno de ngach ngai kono mo gorano betok ba ngach la ta dan dong de ro de ke pronounce keja ke de ngai keja la ran nga goro be ka ngach so jen go kono goro bar ran ngi ka ke titine ko gor kono bande di albana ka ngai kel so we can start with this lorene neme that lorene this one neme chal nomo that lorene nomo this katognat lorene titi and we can have another one kode kono kula ngachin ta le daga titi madadina man those toto u lodeni nga us lodeni dunga what lodeni nga and when lodeni nay where lodeni nika brother shugoro brother kavika gwasame name where enika when nay what ngu ko titi go ken what ngu uza mo mitani algwada me lodeni dunga u nga and those toto these titi and this one that no more these name and on we go be you keep on repeating enemy she load she ngachal kage demonstrative is and question word la milera andor and on ki mitiji dor ki mitiji ran career ti la goro mono bangach bi gorno bi kangach kata dan der ngai kajem ko ngai kon diala no ngai dor ke very important along gwada dan and tinako de ran da tok dar jangach shit kamnen kon mo gwaseme so whenever gorjano bitok bi ngach bi goro jin brodo ya leka ka ngai toko mo ko jan do badana bitoko mo bi kula ngai keje so de goro ngini rodo ka ngai ne ka career ti ko baji lok ano ka tongnat gwada dan gorjano de tok no de ngai tin kana to ko ene ko ke very important ani banajek ka ngi dadian